di Banda Aceh nyo dugu cini jak menyokan atas lumpang drone ni Banda Aceh tinggal long 14 dia tapi long depu suasana Banda Aceh cini piuh bak kantor-kantor ronyo nu piuh bak kedai-kedai ronyo ni tat-tat yang kapugah baba Aceh kecuali awak muka bodrin aja kan muka bodrinnya kata Aceh piuh bang piuh ndak tale bodrin ada gumpang Syah, ada gumpang belai buka pelang, syah. Tu dapat tahu plastik ju. Bat Aceh. Tapi banta piuh bat toko ponsel. Ni jak kena peniti kena. Banta piuh bat toko ponsel. Ni ku cak ni inang dalam. Nam pulsa dek atau bulan dek. Enggak tahu. Enggak tahu bahasa Aceh. Pak dengar. Tipai. Sakit hati. Mana lah contoh bela awak tu berenda kan? Nah, kemak pegang bahasa Indonesia hancur bahasa